Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umutwe witwaje intwaro wa M23 washinje urwo ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwica abaturage no gusenya ibikorwa remezo bya gisivile harimo amashuri n'insengero, kandi ko byose bigize ibyaha by'intambara. Umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politiki Lawrence Kanyuka yatangaje ko ibi byabereye mu bitero by'indege ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ryagabye mu midugudu imwe n'imwe ituwe cyane muri Groupement ya Kibumba muri teritwari ya Nyargongo, byahawe izina rya Operation Caterpillar 2. Kanyuka ati tariki ya 12 Mutarama uyu mwaka ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ryagabye ibitero by'indege z'intambara na kajugujugu mu bice bituwe cyane muri Groupement ya Kibumba muri teritwari ya Nyargongo. Hasenywe ingo n'imitungo y'abaturage, hapfuye abantu bakuru 7 n'abana 3, abasivili 8 barakomereka bikomeye. Kanyuka kandi yasobanuye ko ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ryangije umuyoboro w'umuriro w'amashanyarazi usanzwe wifashishwa n'abaturage mu mujyi wa Goma, bikira ubuzima bw'abatuye mu kaga. Perezida wa M23 Bertrand Bisimwa yatangaje ko inzirakarengane ziri gupfira mu nzu, mu bigo by'amashuri no mu nsengero biri gusenywa n'ibitero n'ihuriro ryibwira ko riri muri operasiyo yo kwerekana imbaraga. Bisimwa ati kwerekana imbaraga bikwiye kugaragarizwa ku rugamba, aho kuba ku nzirakarengane zifite intwaro no ku mitungo yakabaye irindwa. Ni ngombwa kwibutsa leta ya Kinshasa ko nta mpamvu n'imwe yasobanurira ibikorwa byibasira abaturage. Itegeko mpuzamahanga rigenga intambara ribuza impande zihanganye ubwo bitero ku basivile badafite intwaro. Iyo hari urubirenzeho hari ubwo rukurikiranwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rurirahe mu gihugu cy'Ubuholandi. Bisimwa yateguje perezida Kiiza n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ko bazabazwa ibyaha bakomeje gukorera abasivile mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ati ibi bikorwa leta ya Bwana Tshisekedi n'ihuriro ry'ingabo ze bari gukora bigize ibyaha by'intambara kandi bazabiryozwa. M23 yatangaje ko izakomeza kurinda umutekano w'abasivile n'ibice igenzura. Yasabye abaturage kudaha agaciro ibinyoma bikomeje gukwirakwizwa na leta ya Kinshasa nk'uko bikubiye mu itangazo abavugizi b'Inyeshyamba batangaje kuri rubuga X rwahoze ari Twitter. Ku rundi ruhande ariko kandi intambara yamutse ica ibintu hagati ya M23 n'ingabo za leta ya Kongo FARDC muri Rubero mu bice bya Kibanda hagati ya Ruofu na Kayina. Actualité CD yanditse ko ingabo za leta zakajije ibitero ku birindiro by'Inyeshyamba kandi ko icyo bari cyose mu baturage. Ikinyamakuru cyavuze ko FARDC yatatse yereye Mambasa M23 ikaba yakoze ibishoboka byose kugira ngo ingabo za leta zitajya ari imbongo. Ahandi habaye isibaniro ry'imirwano ahitwa Peyizana ndetse na Kiranga, kuko abaturage ba Kirumba ndetse na Kayina bavuze ko bumvise urusaku rukomeye rw'imbunda ziremereye. Ingabo za leta ya Kongo FARDC zanahakanye amakuru yavuga ko M23 bayivanye Kayina na Kirumba nta mirwano ibaye. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kenya, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mapuro barandika banatse ko perezida William Ruto ari mu bitamworoheye kuko abanyamabanga ba leta muri guverinoma batangiye kumubyiruka intoki mu jisho banenga imikorere kandi bari kumwe, ndetse hari abatangaje ku mugaragaro ko badatinya ko yabeguza kuko bamubwiza ukuri kw'ibigaragarira buri wese. Ubusesenguzi bw'ikinyamakuru The Standard burerekana ko perezida Ruto yabavomera mu rutete kuko nubwo yagereje gushyiraho icyo yise guverinoma ihuriweho byarangiye abuza amaboko abaminisitiri be baramurwanya. Ubu ikivugo cyane niyegura umwanya wose ku munyamabanga wa leta ushinzwe abakozi Bwana Justin Muturi wavugiye kuri televiziyo ku cyumweru ko abona nta gahunda y'imitegekere ya perezida William Ruto, anagaragaza ko babajwe n'iburirwa irengero ry'abantu rikozwe na leta kandi abereye minisitiri. Uretse Justin Muturi, undi mutegetsi wo hejuru Bwana Peter Mbaye we ahise yegura avuga ko atakorana na leta idafite umurongo. Ibi byose ngo ni umuhengeri mu bwato butwaye n'umusare witwa William Ruto. Abantu baribaza niba koko akiri perezida kuko ngo ibibazo byose bimuhuriyeho amaranye ubutegetsi imyaka 2 gusa. Abagaragaza ko Bwana Ruto atorohewe baranabishingira kuko basigaye abana imyanya mu butegetsi bakayanga bavuga ko badafite umwanya, ariko mu by'ukuri ari uko batamwibona nka perezida w'abanyakenya. Ikinyamakuru The Standard cyanditse ko abanyamabanga ba leta cyaganirije mu ibanga bakibwiye ko baribwa kwegura kuko imyanya babahaye basanga ari nk'abarenga umuntu w'abaminisitiri nta ubasha afite, ngo ibintu byose bikorwa na perezida William Ruto gusa. Hari abavuze ko batajya bicara ngo bategure politiki nk'abaminisitiri bahabwa ibintu byanditse byanasinywe, cyangwa se ugasanga minisitiri amenya ibikorerwa muri minisiteri yabivanye mu itangazamakuru nta umubajije, bagasanga nta muntu w'umugabo cyangwa se umugore wo kuba baringa mu gihugu nka Kenya. Iki kinyamakuru cyavuze ko bagihaye amakuru bavuze ko guverinoma ya William Ruto idakunzwe ndetse benshi bayirimo batayibonamo, ibishobora kuzamubuza amahirwe yo kubona manda ya 2027. Nk'ubu Depite Marianne Kitani mu nteko ishinga amategeko muri Kenya yasabye Bwana Justin Muturi, umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'abakozi ba leta, kwegura cyangwa se agatangiza umushinga wo kumweguza kuri uyu mwanya kubera kunenga leta akorera. Uyu mudepite yavuze ko Bwana Muturi atarakwiye kuvuga ikibazo cy'ababurirwa irengero umunyamakuru kuko abaturage basanzwe ntacyo bamumarira nka minisitiri. Muturi avuga ko ubutegetsi bwa perezida Uhuru Kenyatta wasimbuye William Ruto bwashinjwaga gushimuta abantu kandi umwana we nawe yarashimutswe icyo gihe, ariko ubutegetsi arimo nabwo ngo burashimuta agasanga nta mpamvu yo guceceka kuko ubugome butagira ibara. Uwo mudepite usaba Muturi kwegura avuze ko igihe ari umushinjacyaha mukuru wa leta umwana w'akarigiswa yagombaga kugira inzira bicishamo atagiye kujyana leta yose mu itangazamakuru. Aya magambo ya minisitiri Muturi yaciye igikuba muri rubanda rwa Kenya. Abasesenguzi bakabona ko ubu ngubu muri guverinoma ya William Ruto amazi yamaze gushyuha,
amafi yose agomba kujya imusozi akaribwa n'inkona. Abadepite bari ku ruhande rwa perezida William Ruto bamushyizeho igitutu ngo asabe imbabazi kuri aya magambo ye, cyangwa se niba yumva adashaka akazi ko kuba minisitiri yakwiye kwegura. Ntarava muri Kenya ariko kandi iki gihugu cyugarijwe n'ibura ry'imiti y'ibanze mu buvuzi, inkingo ndetse n'isanzwe ikoreshwa mu kugabanya ubwandu bwa virusi itera sida. Kenya ivuga ko ifite abantu barenga miliyoni babana na virusi itera sida bahabwaga imiti, ku buryo kuba yabuze bishobora gutuma igihugu gisubira inyuma intambwe nyinshi muzo cyari cyateye gihangana n'iyi ndwara. Amakuru atangazwa n'ibinyamakuru byaho avuga ko amavuriro y'aba leta ndetse n'ayigenga yose yabuze burundu imiti, ibyakize mu kaga ubuzima bw'abatari bake. Nasimbukiye muri Sudan y'Epfo, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banitswe hoteli 31 zareze leta ya Sudan y'Epfo mu rukiko rw'ubutabera rwa Afurika y'Iburasirazuba muri Tanzania kuko zitishyuwe akavagari ka miliyoni 31 z'amadolari y'Amerika izibereyemo kuva 2018 kugeza mu mabwiriza inkuru. Radio Tamazuje itangaza ko aya mahoteli yakiriye abantu bagomba gufasha leta kuva mu nzibacyuho, barimo abategetsi n'abasirikare bakuru kuva 2018. Aba bantu ngo bararyaga bakanywa muri izi hoteli ariko leta ya Juba kugira ngo izishyure biragatabwa. Mu kwezi kwa gatatu kwa 2023 amahoteli muri Sudan y'Epfo nibwo yatangiye kubona ko ashobora kutazishyurwa, atangira kwirukana bamwe mu banyacyubahiro bari bacumbitsemo ariko bazishyurirwa na leta. Amakuru yavuze ko ari amahoteli yatanze impuruza atangira kwanga kugaburira abantu bagomba gufasha kugera ku mahoro arambye, hamwe bakabafungira amazi n'umuriro wenda ngo basakuze leta yishyura ariko biranga bibi by'ubusa. Ikinyamakuru The Bloomberg cyane ku bukungu cyo muri Amerika cyavuze ko izi hoteli mu cyego zatanze mu rukiko rukorera Arusha muri Tanzania zizunganirwa n'abanyamategeko 42 baturuka imihanda yose muri uyu muryango. Umwe mu bantu bazi neza iby'iyi dosiye y'ibiryo bitishyuwe mu myaka 7 yose yabwiye Radio Tamazuje ko ukurikije ibarundi n'iki n'impozamarira izi hoteli zishobora kuzahabwa akavagari ka miliyoni 50 z'amadolari zimaze gutsindurwa urubanza. Abanyamategeko bunganira izi hoteli bavuze ko ubutegetsi bwa Salva Kiir bwishe amasezerano mpuzamahanga kandi bwaciye intege urwego rw'amahoteli ariko bitazarangira aho ngaho bazakizwa na mbuga. Iki gihugu kandi amakuru yavuze ko ubusanzwe ukwezi kwa 12 no kwa mbere ibiryo byabaga ari murangi muri Sudan y'Epfo, ariko ibintu ngo byarahindutse. Abaturage benga 45% muri iki gihe bugarijwe n'ibura ry'ibiribwa ndetse ngo byanazamuye imirire mibi mu bana ndetse n'igwingira. Raporo irerekana ko abaturage ba Marakari bugarijwe cyane n'iki kibazo ndetse ngo uretse kuba abantu ba Marakari bashonje nta n'amazi bafite ku buryo ngo bugarijwe n'inzara ivanze n'umwanda. Ibi byanagize ingaruka ko iki gihugu bugifite impunzi nyinshi ziri guhunga intambara muri Sudan y'Amajyaruguru aho zari kwa Umar Bashir kuko indwara ya korera ica ibintu. Imibare yerekana ko abantu 78 umwaka ushize barwaye korera mu gihugu cya Sudan y'Amajyepfo. Iri bura ry'ibiribwa n'umwanda ngo byashyize mu kaga ubuzima bw'abantu ndetse ngo byiteze ko mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka abana barenga miliyoni 2 bazaba barwaye bwaki n'izindi ndwara zikomoka ku mirire mibi ndetse n'abarenga 650 bazaba bafite iki kibazo batarwaye bwaki wenda ibyimbisha ariko yumisha. Sudan y'Epfo ni igihugu cyugarijwe n'intambara ihanganije leta n'inyeshyamba ndetse kuva 2018 hagerageje gusinya amasezerano y'amahoro ngo ihagarare habe guverinoma ihuriweho ariko byaranze. Radio Tamazuje yavuze ko inyeshyamba 14 zo mu mutwe wa South Sudan National Resistance Army urwanya leta zitandukanije National Salvation Front za General Thomas Siriro zishyikirije leta mu ntara ya River zigamije gushyigikira umugambi w'amahoro wa perezida Salva Kiir. Brigadier General Runadi Bakatarasu wari umukuru w'izo nyeshyamba yavuze ko bashaka amahoro, asaba izindi nyeshyamba gukira intwaro hasi zikajya mu buzima busanzwe. Abakuru b'uyu mutwe w'inyeshyamba biyemeje kwiyunga kuri leta barimo umuyobozi wazo Brigadier General Runadi Bakatarasu, Brigadier General Anthony Sara Andrew, Brigadier General Peter Bilal Dukuya, Colonel Imbiga Habib ndetse na Major Martin Ndayijuma hamwe n'abandi batavuzwa amazina. Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunikira muri Uganda, abanyamakuru bakoze ba muri no barandika. Banitswe yakomeje urubanza rwa Dr. Kiiza Besigye ibyaha byo kugambanira ubutegetsi ariko yongeraho icyaha cy'ubuhemu ku butegetsi bwamugira icyizere akamusirikare mukuru ku rwego rwa koloneli. Iki cyaha gishobora gutuma akatirirwa gupfa mu gihe cyaba kimuhamye. Ibinyamakuru bya Uganda byanditswe ko Dr. Kiiza Besigye yanze kwemera iki cyaha cy'ubuhemu ku butegetsi, abamwunganira bagasaba ko kitakongerwa mu byaregwa birimo kugambana n'abacuruzi nk'aho kugira ngo zakureho perezida Museveni akoresheje imbunda. Mu kirego cya Besigye na mugenzi we Rutere bareganwa hamwe hongeyeho umusirikare usanzwe mu kazi ufite ipeti rya kapitene urego kuba muri uyu mugambi. Kiiza Besigye yakana ibyaha byose aregwa na mugenzi we. Mu iburana haburanwe n'ububasha bw'urukiko rwa gisirikare kuburanisha umusivili kuko amaze igihe yaravuye mu gisirikare ndetse n'ububasha bwarwo kukuburanisha ibyaha bitari mu mbibi zarwo. Urukiko rwa gisirikare rukorera Makindye rwavuze ko rufite ububasha bwo umutekano utagira umupaka ndetse ruhakana ko bwana Besigye atashimutswe kuko bamwunganira bari umunyakinyakazi Madame Marita Karubo bivuga. Ubabunganizi b'imyapolitiki umaze gutsindwa kane kose ku mwanya wa perezida wa Uganda baragiye urukiko rw'ikirenga bavuga ko urukiko rwa gisirikare rwa ubasha buruta inkiko zose mu gihugu. Abunganizi ba Besigye bavuga ko ibyaha urukiko rwa gisirikare rumurega bidasobanutse ndetse ko nta kurara mu rukiko rwa gisirikare rwagirira umusivile rushinja gushaka gukuraho ubutegetsi.
hagati aho igipolisi mu karere ka Ntamutumba kirahiga bukwara umugabo w'imyaka 28 ukekwaho gutaburura igikanka cy'umuntu wari umaze imyaka 5 ashyinguwe agamije kuzagikoresha mu mupfumu ngo akurure abakiriya. Uwo mupfumu Simon Musana arakekwa gutaburura amagufa wonye kugendera, kandi kugira ngo akekwe abaturage babonye imva y'uwapfuye irangaye batirateranya 350 by'amashiringi ya Uganda bayaha polisi mu karere ka Iganga. Izana imbwa ikoreshwa n'inzego z'umutekano ihunahuna mu mva ibajya imbere kubereka ibageza kwa Bwana Musana basanga adahari. Abaturage bavuze ko kuva umwaka ushize gutaburura abapfu byabaye umuco bamwe byamaze gutera abantu ubwoba, ariko abayobozi bibutsa abapfumu ko nta mukiri wa mu gutaburura abapfuye.